افرنجا درباره بریارایی پارلمان اروپا آلمانیا برز هرمان میرزابک وکیل میر ازیدیان لدهو که گلمد بکه کرمان دم باشنا آلمانیا به جنوسای دان ناس کردن توانه دیجی یه درشه لدیجی کرده می ازیدی پروژه یاسایی که 20 خالی بو بیشتی به هنچو چاوره دکن. گلک سپاس خوشکابریس براستی ام چه بینیم که براستی مستقبل ازدیاب دیدنا من هاتای رو که ما گلک محاوله کردید شکی دلخوشه که ولاته که وکی آلبانیا که بریاره که سروی چنده بتن بس گو بپاشا روزی که ام چه چاورید کن براستی دیدنا من او بریارت دینا دان سر واقع ایرو کناینا گنجاندن وکو برابط راست 20 خال دستنشان کینه که او 20 خالنا دی چند جه اینا گنجاندن الگل واقع ایرو که عراق و حريمه كردستان ومنطقته درباز بتن دي تا جيبجين بس باشا جي يعني نفنا بس برياره يكيب يكو حكومه المانيا كو بريار سرداي مجلس حقوق الانسان برلمان اوروبا مفوضية سامية لحقوق الإنسان مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس الأمن أبان بتر ولات سيزدا ولات ديجي بريار السيرفي چند داين بل بديت نامن أسوسات بينهم بارا بترشي شكل معنوية يعني أو بخوش هيك تقدر وزير خارجية ألمانيا بكي في شكلي يعني كنت آخفتن هر بريارة بيشي وتالي زفرت بو حكومتها عراقي وحكومتها حريمة كردستاني باشا كهرمان كسارت معنينا في چنده أم بتر أم فيت بار آره تشتی هری گرینگ از باورم بو کردمی ازیدی و گروانا بو جهوارین وانه و هرسا بو شنگالی آوادان کنایه چه آستنگین که نها پیشیاوی مسئله هنه برای تدوی چه وابینه چاره سر کنی یان دکارن چاره سر بکن هم حریم کردستان و هم عراقیان نا دیتنا من گلک بابت آلوز بوی بابت روش بروژه گروپ چکداری و زافترد بن بتر پیلان و مشاكل مزنن بخلك ازديا او معوقات تشيد بن بيشا ازديا دا ازدي طنقافت بن في چنده دا يعني ازديك بارابط القضيوان قضيه كانسانيه زيدي طاقتها ازدي خاني ومجلس روحاني وكسي ازديا وحتى حكومتها عراقي وحكومتها هرمي يجي او في دولة اقليميه دور باندور براسي هكوان بديت نامن قلم دابانا جينوسايد باشتر بو كوچت ولات زلهيز الدنيا خرجي بريار سردچرغو او ميدانيه نافا جواكي دان نافا جواكا مدا تاتينا چاندن بديت من اف جروب چكداري و جروب يعني كو حزرين يعني كو طرق نافا خلكي دركافن از بيجم دي خلكي ما سهالي زفرتنو خلكي ما بتر دي جيانك خوش در باز كتن باشه که هرمان همو جاره گروه چکداری ته بحث کردن ل اف گروه چکداری جه همو خلکی می شنگال بخونن هر یک سر باریه کیه چه سر ملی و اد که وجبو کم کرنا یک کرنا خلکی می ازیدی جبو کو بکار من هم رکتنا شنگال جبی جیب به هموار آوادان کرن راسي كري قرتينا او كسانت مجي كسانت كيمن كسانت قالكن بلي ولات اقليميه دور ماندور بتر يعني هر كسك اجندات خطوه در كدات كارتينتن راستي حمو كارك تتكرن دوتش سبب الرئيسينا شنغاري ايك هويا وانا كوكو دين يادي قوميه كرديجي أفا هردو سبب رئيسينا كو إيزدي زريبيدا يعني جيك فكرنا في ملتية نمانا في ملتية 2023 هاتا بيش أوش همية مهم ترى ديار كرنا سنورية ولاتا براسي أو بريارو تشتت برينو اتفاقيات تاتي نكرن أوان خلقا كدفيتا في جيك فكرنا بكتن أز بيجم يعني كو حكومة ألمانيا وان إش واقعي قلقة دورة يعني هكا
بس بريار بتن براستي تشتكي قالك نجي خدا دمو خلكان نزيكت منطقة بتر إشكال أبو خلك يزيد شكتن شنقول ديموغرافيا يزيد ديموغرافيا ك يكجار يا آلوزا سر خلك كده هاتنا بلا فكرن بديتنا من خلك كي همو جغرافيا خويا قرتي أو جغرافيا إزدي تدا دجين أو جغرافيا قالك كنت نقاري کار بینی بو هر تشتکی کو تو بینی سر واقعی بو هم جبوی جغرافیای هر بوی جغرافیای از بیشم او رکتنا شنگالی کو چی بویا آلمانیا دو بیش از کارم ناوینکاری بکم برای و به ناوینکاری آلمانیا او رکتن دکاره جبی به و هر وقت شک دیشته ده هیا چو قاسی دوی رکتنه دا بشتاریان نونرین ازیدیان هیا هون لی رازینه باو رجاو کتی ده بشتارن توی راستی رکفتنی دا بداخوه يعني حكومتها هرمي وحكومتها عراقي القل جنين بالاسخارت المتحدة فان كفري كفتنا هات درس كرن راستي نجدور نشنيزيك راستا دست بيش خري دست بيكي ما دست بيش خريك كربوك وحكومتها هرمي وحكومتها يا عراقي يا فيدرال ريك كفتنا كي بكن دا خلكي ميشن قارت بزفرتنو امتيازات وحقوق وام دز بيتن بلد نافاوي ريك كفتني دا ازديك حاضر نبو بلي هر باش بو او خالتاتينا دانان هكا هات بانا جيب بجي كرن قالك باش بو دخل كيما قريبه جيانا خوبه بتسري الويدري بلي افتشتا نهاتا درس كرن وافتشتا ما خلكي خوتي دانا ديد ما كسش نش كسان دروشنبيرة تزديا نش كسانة أهل فرمان سرداهاتي عن كسانة مجلس روحاني هر شو عالی و سازیت ازدیه که بردار نببو راستی مخاب چنگو ازدیجی خدا نتین ازدیجی کسانت اکادمیت هین راستی افتشتوید چه نبتن بس ان شاء الله كنت وقتها كي نزيك دا او برياره بيت جيبه جكن بس هطانو يك خطوه جنات يا تشتابتن قالك سپاسكم كاك هرمان لقال مابوي برز هرمان ميرزا بگ وكيل ميري زيديان لدهو كي لقال مابو سپاسكم